Shabo. I think n'wami ku xi vuyisa n'wana vukatini xi va xi kha xi swi endlisa ku yini xirhami loko se va ze va ku xa n'wi vuyisa vukatini Afrika wa vulavula i nongonoko lowu sungulaka mingisele nhlekani ya ku xixekanisa ku ringa yingisela xitichi swi ri ko namuntlha ka siku ro titimela swinene ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula twi kusuka la studio 2 hi le Polokwane eka ravumbirhi leri siku hi leri ya ravuntlhanu nde ravuntlhanu ravukhume ra n'hweti leya ya khotavuxika lembe la 2025 namuntlha timhaka ti tele mingiselo mugara lona FM leti lava ku va hi vulavula hi toho mina na wena tin'wana ta toho leti ni lavaka ku hi ti fikelela eka nhlekani lowu i timhaka ta ku swihehlo swa leswaku ongeti van'wana van'watipolitiki ku katsa na xandla xa president loko va tshuka va fambile va ya yimela kwalomu va yimelaka koho ku tirhisiwa timali to tala ku tlula laha van'wana va langutele toho va business day va le ku kombiseni ku tlula kwalomu ya ka 346,000 yi tirhisiwile ka ku tlela siku rin'we se swin'wana swa leswi van'wana va nge ri haikho kumbexani timali ta hina to huhisiwa loko va ri a London wena u ri yini hikokwalaho ka yini swi fanele swi va mahungu ko va vona ntsena ke va endla kutani hi ndlela leyi naswona van'watipolitiki hi ku vona ka wena loko va kha va korhoka va kha va korhokela hina kumbe va kha va tikorhokela ha voxeke i mhaka leyi nga ta bula na muhleri a hi pfuna ku anamisa miehleketo ka mhaka yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga kona mingisero wa mina yi nga ta bula yona i timhaka ta ku ku le ku khohloriweni hileswaku ku le ku khohloriweni ene makhohlelele lama hina se ma hi chavisa hi ku se hi sungula no mihleketelela kasi haikho very ntungu luwa hi nga tshama hi ku hi ponile ka wona swi twa longete a hi ponangi ho va ku hanyeni na wona wu le ku tijikajikeleni kwala hi nga koho hi ndlela yaleyo seke timhaka leti hi nga ta va kha hi bula hi toho hi twa wena ku angula ku yini ka 0860002543 twana agiyani veri ku pfariwe tihofisi ta ka Eskom hi timhaka ta gezi hi va mani va nga pfala tihofisi ta mama heta nkarhi va ka hina a ka lani gezi swi hela swi leswi a ku siku va na swin'wana Afrika wa vulavula kusukusela sweswi fika awara ya 14 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni kalanga Pat Mathebula kasi ke unghena hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya ku sungula i 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 sweswiwani hi sungula u hi byela ku hi tihi timhaka leti nga tikhoma hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala u nga yingisela u ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu ni vuyanisa mahlweni mina na wena andaka leswi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho ti endla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suseka Mandela yoloyo a va hi suseka Mandela yoloyo Mandela nga kambe na n'wina mahoxa loko mi ku a va hi susi mi vula n'wina na mani okay mina a va ni suseka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi buseka a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaka va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu mabiri mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikelina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na mara ku Afrika wa vulavula ka xela vona thi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula kusuka studio 2 nhlekani lowu ha cancel swinene loko yi lange hina na xirhami lexi kwala movheni yaleya wehe hi khomi swi vona ku movha yi na nkoka loko yi ri na lexa xa thermostat yi kota ku tirhisa hitara hi yo yini leyi ka titimela kambe amukele mingiselo wa ri wo sungula eka nhlekani lowu hi twa ku yena u angula a ku yini nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene puthethe njhani hi pfukile hi nga vona sesi ipfuki puthethe ndi kombela mi ndi humesa moyeni ni kombela nambara ya n'wina a ni mi twangi ni kavanyetekini mi ri kahle yi meni ri kumbexana mi le ku mi ta na mahungu ndi la ku vulavula na n'wina ndi kombela nambara ya n'wina yo swa phinda futhi swo la nambara ka vona kasi ni vula ku swo phinda futhi swa ku mi la ku ndla njhani ndi kombela nambara ya n'wina ndi la ku vulavula na n'wina ndi na swiphiqo mara a ni ri mindele ka muhumelerisi va vulavula na n'wina leswi swi ta voyeni mi ta la nambara ka n'wana mhani ka swi ta lunga swi ta lunga n'wana mhani
Nimetweni man. No mani mtlherisela ka muhumelerisi ana se va kwatini ku nga ra swona leswi mi nga va byela swona va kwatini. Mara ndzi kombela nambara ya n'wehe va byeli leswi mi nga va byela swona. Mara okay sola number ya mina. Okay man inkomta ni nga mi nyiki moyeni ku yi ta kumana hi lava va nga laviki yona masibona se va ni karhala. Mo ni humesa moyeni n'wana mhani nkosi yami. Okay nankoma. Veri ni va humesa moyeni nkosi yami se ni va humesini moyeni. Hey. Katika kambe ai tweni ningwana mixerero nhlaka. Imam Gerard kam gana lona FM komandela 0860002543. Hey Miss Cool fam chaisin fam kulile. Alright, komentara tuminata kupira ora ya kubemberi na kwa Afrika wabula kam gana lona wanhlaka loko ba kombela number xikwembu xikahle swi vula ku kuna swin'wana va twa kongeti loko no vo vulavula na me swi nga lunga se ni ta va nyika nambara ya mehe hi ndlela yaleyo na n'we van'wana mi nga va kumerela swiphiqo swo yelana na leswi ni ta va ni ri live ka TikTok hi 3 a hi languteni a hi vulavuleni kwahala hi tshika la i moya wa ka munghana lonene a hi vulavuleni hi leswi swi khumbaka hina hi yo mhaka hi ku nongonoko loyi wa mina wa hina ma hi wa mhaka kona a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani Khalanga Mpfokeni. poto mina hi pfukile minjhani poto Mpfokeni Boteta. a kenzo Vulavula na Ken Baloyi Makombandlela. Ni lava ku vulavula hi xirhami lexi nga kona la Gauteng la. Ni vona ku ri na tindhawu to tala ngopfu leti va ti vitanaka ti-informal settlement. Loko mi hindza mi ta kuma ka ku huma mimusi ka mikhukhu yo tala mi swi vona ku vanhu va zama ku ti kusumeta. So mina a ni lava ku lemukisa ngopfu vanhu lavakulukumba ku va nga sukeli mindzilo na mimbhawula na swihlangi ku vana loko swi te tani va endla xin'wana na xin'wana lexi va nga ta vona ku xi ta va kufumeta va nga tivi switandzhaku swo karhi swa leswi va swi endlaka. So a ni ku a hi tlhogomeleni vana hi avoida timhangu ku hi avoida ku tshama hi karhi hi twa ku vana vo karhi va tshwini swi nge swi tise ku yini a hi vekeni xoko hi va hi ri kusuhi na vona hi minkarhi hinkwayo leyi va ti kusumetaka ku ri va ri kona. ku ve n'wina mi susumete hi yini ku mi vona swi ri na nkoka ku mi swi vula sweswo? Xivutiso xa kahle ngopfu Boteta. I nkarhi lowuya wa lembe nakambe laha hi tshamaka hi karhi hi twa swiviko mahungwini mi twa va ku i vana vo karhi va tshwile mikhukhwini loko mi languta mi kuma ku vatswari a vo ngo va ntirhweni nkarhi wun'wana va ri ku titsakisini va ku veri a va va pfalerile va va siya va va ya tithavhene na swin'wana na swin'wana. Hi ku loko mi swi languta ti-victim ta mindzilo hi xitalo i vanhu lava nga riki na vutihlamuleri vana lavatsongo. Ni mi tweri poto mina hi khensa swinene i tlhelo rin'wana ra nkoka rero va ta ku na rona mingiselo mina ka titimela a ni munhu wo nyenyela mina swa swijesi na yini a ni munhu wa swona kambe namuntlha na swi twa ka titimela kambe swi ri tano a hi ku twi mingiselo mina 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiselo loyi nhlekani Boteta. mi pfukile bote Hi pfukile hi ngo n'wina Boteta. ya khensa swinene mani n'wina mi ri yini? Mina ni la ku vulavula hi ti-judge ta la South Africa. Ya. Ti-judge. Va ti-judge ta South Africa ti ndle ku hi bisa makanyi. A ni va ri sober like a judge. Va sungula kwala. Va swi dlele ti-judge ta hina. Kambe mi nge fiki mi ku ti-judge ti va ti dlela hikokwalaho ka swikombiso mina swikombiso swi ngani swa hundza ntlhanu kumbe mo va na swinharhu. Xin'we ntsena ka n'wina mi lava munhu a ni sungula kona a ni ra ni sungula kwalano ya hi vulavula hi jaji Ratha Mokgwatlhing season judge lava sweswiwa vanhu va va fostelaka kumbe va va fostela ku va fane va apologize aka statement lexi va nga xi vulavula hi ri na hindsight hi nga swi langutisangi ku swi khose yini loko u kuma xivangelo xa ku ni ta swi twisisa xo sungula va khuza rinyaji leri nga kona mi ta swi twisisa tiloyara kumbe ti-advocates ta hina loko ti vona ti-judge ta hina va va tekela ehansi a mi va tsundzuki judge Maumela va lava va khome case va va undermine ngopfu vona ti-judge tetiya ene case leyiwani yi na over 10 years yi kha yi famba so a mi swi voni ku justice delayed is justice denied Boteta. Ene vanhu va lava justice aka yona mara vanhu va njhani va busy va crucify man
Judge Mokgwatleng. Ene le ai kambe ani ri va vulavuri maendlelo va vona ani swi vulavuriwile ku va tsatsamuke ngopfu va hunde na la kumbexana va nga fanelanga va hundini. ya mara loko vanhu va va hindzisa hi hina vanhu hi twa ku va hindzini a vo lo hindza i munhu va na ti-emotions va fana na n'wina Bootpet loko munhu o vulavula swin'wana kwalano ma huma ka vun'wina mi kuma ku mu n'wi hlamula hi leswi mi nga xiswona. The whole advocate Angela ka ni recuseni ni ya tsutsuma comrade marathon a hi ku nyaja jaji ya munhu wa ntima hi leswi ni lava ku hi dila hi swona attitude leyi nga kona towards hina hi ri vanhu va ntima against vanhu va ntima ni nga ka mi yi voni. kambe hambi ni nga yi voni miyiseri kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku langutiwa hi attitude ya vantima towards vantima mi vula ku ka hi ku lava va nga le ku hlupheni kumbexana hi vo va lava vajaji va nga khale va ri koho se va hi fananisaka na valungu loko va nga hi fananisi na van'we va hi languta hi ri hina kumbexana swo tala leswi a swi ta swi nga ri koho hi ku a va te na loko va nyika xikombiso hi mutima na mulungu. Mara loko se mu ku va racist mi swi twa ni ri n'wina Bootpet loko vanhu va va jaja hi ku va racist swi wrong because munhu loyi a nga racist xilo lexi nga racial i xilo lexi nga mulungu against munhu wa ntima kumbe munhu wa ntima against mulungu a xi nge racial xi ri munhu wa ntima against munhu wa ntima kwalano ni na n'wina hi swin'we kwalano. hi leswi nga ku swi vuleni se hi ya ku hina hi ri vanhu va ntima loko mo tsundzuka ko va mi ta tsundzuka EFF loko yi endla coalition ku va yi faka Herman Mashava a va meya Johannesburg a va ri trapped va ka EFF tatana Julius Malema a swi twa I'm trapped between the two devils the ANC and the DA but the DA is a better devil until we send in coming if I made that fair say why va fane va kombela the apology forever and ever. Va kombela apology on top of an apology. A seasoned judge lava nga na 26 years. A tshikeni ku phunta. Se a va fane vandana a va tsi. Leswi a va fane va swi vula case masakuru loko vo za va huma Bootpet ni twa kahle. Loko vo huma swi vula case leyiwani Bootpet ya sungula a hansi. Na va tsundzuka judge Maumela. The very same advocate ava undermine judge Maumela. Kumbe hi ku inventa. Kumbe Mchangana leswi a swi lava va va undermine sweswiwani i mani i judge Ratha ku humelela yini hi case leyi va swi lava ku yi finaliziwa hina hi vulavula hi captain ya xikwadi hero ya hina ma-South Africans case leyi la ku yi vona yi famba ya mahlweni ha waste nkarhi hi mhaka hi rini from the whole day ku vulavuriwa hi ku va fanele ku no va apologize yini aka ti-advocates leti underminaka ti-judges ta hina va fanele ku lexa hi tiko hi vona lava underminaka ti-judge ta hina va tlhela va vuya ivi hi va teka hi ku i ti-advocate to nyawula a va nyawuli. Nemetwilbot 0860002543 ndaka leswi sweswo mi ngiseromkela lona FM kume mbirhi nharhu timinete ntsena ku pela awara ya 12 hi vulavula hi timhaka ta mikhuhlwana leyi nga kona muntlha hi laha u ta twa kun'we mi hlangana na yini ku ndleka yini na koho timhaka leta kumbexani ku vanhu va tlhavela injection leya ya ku sivela ku tshikeleleka ka hi mukhuhlwana mi ndlilike hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi bula na vandla ya rihanyo ya Afrika-Dzonga tatana Foster Mogale va yime ku lunga ku lava ta bula na hina laha ka ntlhanu timinete ku pela awara ya 1 nhlekani lowu tlhandla kambirhi hi ta bula na Good Enough Mashego hi ta bula na hina hi languteka timhaka ta ku swihehlo leswi swi kongomisiwaka ka van'watipolitiki sweswinyana ka ha ku vulavuriwa hi va Business Day na van'wani maphephahungu ve le ku kombeni ku xandla xa president loko va fambile va tirhise mali yo tala ku tlula kumbexani laha vanhu va twa ku ongeti a yi ta fane yi fika koho ku tshatsa hi mintsengo yo tala kwalaha ku katsa na vusiku byin'we ku nga tirha kolomo ya ka ku tlula 146 wa magidi ya tirhandi a London se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga lava ku twa kun'we matitwelo ya n'we hi why hi ku swi hetelela swi fika kwalaha ka ongeti hi le ka mhaka liya ya xikundu ya ku kokwani xidyankumu ma mhaka kona loko na vulavula hi xikundu ku na post yin'wana ni nga yi vona ka Facebook ya n'wana ange i dyondza aka xikundu hayi
ni le ku ringeteni ku n'wi sala ndzhaku la ku ta tiva ku ni nga n'wi kuma njhani ni nga kuma njhani vuxokoxoko bya ku ka hi tihlanganisa na yena hi ku leswi a nga swi tsala laha swa vava kumbexani n'we mi nga va ku mi swi tiva ni tihlanganiseni na mina eka nomboro yale ya mina ya ndhuma yi nga duma ni nge yi vuli moyeni lava nga se yi kumaku khari vona kambe yi dumi nomboro leyi ni tihlanganiseni na mina hi kota ku pfunana ku kumbexani hi nga n'wi pfuna loko ku ri swa koteka swi lava ku ni ya kunene loko ni chayisa la a ni ta chayisa ivi ni ya kunene kambe tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi faneke hi ti landzelela tanihi rixaka ku va hi akana kambe hambiswiritano hi mani amukela lowu mingiseri ni hlekani hlekani mahaxi minjhani mingiseri wa mena hi pfukeli minjhani na hi pfukeni mi twala kahle ngopfu mani leswaku ma twala ku hami foni hi foni ya leyo fana ya mina ya mahala ndza kenza mahaxi kumbe ni nga va ndi yo sala ndzhaku a ndzi tivi mahaxi ndzi lava ku tlhelela ndzhaku hi mayelana na landi wo kala nkatekiwa ku nghena hi musumbhunuku loko mu vulavula hi timhaka ta ku qachiwa la xikolweni mayelana hi swa xa GA na ti-EA ya vayingiseri lava a va nghena a va vulavula ntiyiso a ndzi lava ku expose kumbe ku veka xikolo hansi mara i ntiyiso leyi nga kona la swikolweni swa ku hambanahambana ndi ve na ku un'wana wa kwala kaya a ve a aplayile ku na xikolo lexi nga la kusuhana xikolo lexi a ni nge chavi ku xi vula vito ra xona hi ku swilo leswi nga ku se va swi endla swi phindaphinda a hi lembe ra ku sungula va karhi va swi endla xikolo lexi i Daniel Primary School va kote ku va vitana un'wana wa kwala kaya for a submita ti-CV loko a ya submita ti-CV loko se a fanele a ya endla ta ni khomela mahaxi loko a fanele a ya ka ti-interview i foneriwile loko a foneriwa hikuva a va a nga ndhawu leyi hi xitalo leyi nga le ka yona ka kumana ku vulavuriwa a Xitsonga kumbe Xichangana mara hi ku yena a nga vulavuli rona ririmi leri ra Xitsonga kumbe Xichangana i kote ku va a va a stopiwa ku va a ya ka ti-interview loko hi ya vutisa va vona hi ku ri mina va ndzi tiva ni fika ni va vutisa ni kha kasi hikwalaho ka mi endle mhaka ya leyi va ku hi mhaka ku a hi nga mu tivi se ma yi vona a statement xa vona ku ri a va nga mu tivi se kasi ku thoriwa hi ku tiva laha hi leswi ndzi lavaka ku vulavula swona ku ri leswi a ku lani ku ka leswi a ti-post ku qachaniwa hi ku tivana loko va nga ku tivi a va nge ku qachi i swilo leswi ni nga swi experience and a hi ka ku sungula swilo leswi endleka se loko n'wina va mi byele ku a hi nga n'wi tivi verite va ta mi pfuna njhani ku ya mahlweni na koho n'wina mi lava ku ndla yini hi swona ku ya mahlweni hikuva ndzi va ndzi rhandza a ni nga lavi van'wani va tile va fika va lava ku disturba ti-interview ta vona hikuva mina ni rhandza xikolo na ku va ku rhandza ku ri ndzi lava ku ti-process ti famba ti ya mahlweni ndzi tshame na ni tshame na principal ni tshama na SGB hi tshama hansi hi vulavula so ndzi va ta na solution leyi ni kataka ni nga koti ku yi vulavula moyeni ku leyi yo yi nga ta kota ku hi solve nkingha leyi va nga yi khosa hi timhaka ta ku loko ndo teka ti-further steps ya mahlweni process leyi it means yi ta stopiwa and se ndi stopela vana van'wana so ndi la ku vulavula ku leswi va swi endlaka a swi tshamisekanga and se va swi endla va phindaphinda ene ku za va swi endla va phindaphinda i mhaka ku a ku na nxupulo wo karhi lowu va hetelaka va wu kuma ku fana na sweswi n'we mi nga swi vona ku swi humele rivaleni kambe a mi ndzi nchumu hi swona ma swi vona swin'wana swa leswi a swi fanele swi tsariwa ndzhaku ku loko ku ri na loyi a xupuriwa kwala Daniel ku ndlela ku swi nga ha phindi ndzi tshemba ku na loko nkarhi wa ku ndlhula ku zamiwile maqhinga kumbe ku zamiwile ku swi ripotiwa swi yo helela empfhukeni hi mhaka ya ku loko se swi ya mahlweni a ni ri ku laveka vumbhoni ku laveka loyi swi nga endlekela ka yena ndzi vona ku van'wani va dedele ndzhaku mhaka yi tshikiwa so sweswi
hikwalaho ka ku ni vona ku hi mani ndi va tshika ti-process loko ndo stopa ti-process van'wanyana va nga ni teka hi ndlela ya ku loyi swi ri a lava ku va ka yena ku ve wa yena n'wana a humelela hikuva a ni ta va ni ri wexe mara loko a ku ri na van'wanyana va tshunelaka va ku na hina hi pfaleliwe handle hikwalaho ka hi mhaka ya process leyi a swi antswa kambe mehe loko ndi ya a no va ni ri wexe that's why hi mani ndi va tshika hikuva swi nga languteka nga ku me ndi phusha ku ri wa ka me a tekiwe ma swi vona ya leswaku tiko ra n'wina leri tiko ra n'wina ma ha salanga na nchumu kambe swi ri tani khensini butomen khensini ndi khensile masho inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i nongonoko wa n'welo ka vula ma byela matitwelo na leswi mi hlanganaka na swona hi ndlela yaleyo kambe vuya hi nghena makeni endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya rin'we ta emisekwini a hi amukeleni mani Nkosinathi Chauke mani Chauke hleka Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi ku tumingiselo mina ni teri timhaka hi totoleto ku na swiviko swi komba ku ngeti van'wana politiki va tirhisa mali ku tlula leswi a vanhu va ta langutela swona van'wana va twenga ritendo leti va n'watipolitiki va ti teka ku ya matikweni ya le handle ti hetelela ti durha ku tlula mpimo ke kumbexana hi nga va hi kala vutivi kumbe hi kala ku twisisa hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 ku na ku chava ka ku ongeti mavabyi ya covid ya nga va ya vuyini hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va vanhu va tikuma va ri ku khohloleni van'wana va ku va khohlola nkarhi wo leha van'wana va ku va pandi nhloko van'wana va ku sweswo swa ku tani se va ndzawulo ya rihanyo va lalata va ta swi basisa sweswo leswi hi ta va kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo kambe mhakankulu ku ta va ku lava ku ta twa ka n'we kwala mi nga koho ku n'we mi angula mu ku yini hi ndlela yaleyo loko a ri ka timhaka ta rihanyo ku hela loko ka vhiki wun'wana wa ka hina a ye exibedhlele ni nge vuli ku xele kwihi n'wina mi ni hlayivaku lomu titliliniki na le swibedhlele mi ku ya va ya pota ka khalanga na sweswi va nga tshama kwala un'wana va vona ku mixana ta ya pota ene mpela un'wana ta ta byela ma swi vona mi nga ni hlavi na hambi swi nga bohi ka maxaka ya mi ma vurini ma ku mi nga ni hlavi na hambi swi nga bohi hi ku ma ta mi hakerisa se mi nga vulavuli mina ku khalanga mi nga ngheni kwalaho kambe hambiswiritani teto timhaka va ka hina hi buleni 0860002543 xana mina ku chavake ku hi nga tlhelela ka lockdown hi ndlela yaliya naswo mi tlhaveriwile na hi ta va vutisa na va ndzawulo ya rihanyo ku va ndla yini ku mi pfuna hi ndlela yeleyo kambe hi tekeni muyingiseri loyi a ri wo sungula hi nhlekani hayi khalanga mpfukeni hi pfukile minjhani na hi pfukile a khensa a ni lava ku dlamba liya va deputy president ya timali leti tirhisiwaka ti va ti ri henhla hi minkarhi yo tala khalanga van'watipolitiki loko swi fika ku ti tsakisa kumbe ka ku va tirhisa switirhisiwa leswi lavaka mali yo tala a va na mhaka na ku tiko ri xota yini ri ri yini loko wo cheka na sweswi va vulaka ku a tihodela va spendi mali muni i nga kuma ku a yi ri kona yin'wana hodela leyi a yi chipile leyi a va ta va tirhise mali ya le hansi mara hi minkarhi yo tala va tala ku justify loko wo vutisa office ya deputy president sweswi kumbe ya president kumbe any office i va vutisa ku why mi tirhisa mali ya so va ta ku byela hi vuhlayiseki bya munhu yaloye ku ri ya hi fanele hi meka xoko i hlayisekile swi vula ku hi ku ya hi vona hambi deputy president kumbe un'wana na un'wana laha tirhisaka mali ya mfumo a ri outside the country hi ku ya hi vona a va hlayisekangi hi nga va hi languta yaleyo ya ku ya a London khalanga a hi yona ntsena loko wo languta crew leyi fambaka na deputy president kumbe na president a kwala a South Africa i languta swithuthuthu leswi va ku swi rhangile i languta timovha leti va ku ti rhangile i vona leti salaka ndzhaku ta fika na va 20 to 30 timovha leti ti tele ngopfu hinkwato tele ku tirhiseka petrol vanhu lava hinkwaswo swi tele ngopfu mara loko va le ku tirhiseni ti-overtime van'wani ti-allowance sweswo ku taniya
ti-allowance hinkwato loko i vutisa ve ri no i vuhlayiseki timovha to tarisa leswiya hambi wo lava sweswi not so long ve te he deputy president movha wa yena wu duvuriwile hinkwaswo va ta na switori sweswi vo va swi vonisaka swona i duvuriwa njhani a kha famba na timovha ta 30 se it's a topic for another day khalanga mali yi le ku huwisiweni in such a way ya ku hina swi khayema mbuti va mbuyangwani i timali leti a ti fanele ti hi pfuna loko na ku byela ku switirhisiwa ka leswi fanele swi tirhisa hina a swi kona loko wa ya tliliniki sweswi i ku ni kambeni chukele vo to fika va ku byela ku michini wa chukela wu kona a ku na mali wo wu xava sweswi ni vulavula ku na wena vanhu ve le ku kaya ka yeni le a police station yi le tiyani ku na vhiki xitempe xo certify ku hava vanhu vo tlherisiwa ku xitempe xi onhakile a police station a ku na xitempe a ku certifyiwa loko ndla ti-affidavit vo certify va ku tsalela hi voko swi ya tlhela kwalomu swi yaku kona i swi timali leti ti fanele ti kha ti vona ti meka sure ku switirhisiwa swi kona khalanga i mali muni loko ni la ta ku vutisa a ni vuli ku vanhu va nga nyikiwi state funeral on a weekly basis vanhu ve le ku nyikiwe ka state funeral because va xi deserve i ntiyiso i tshame swi twa ku i mali muni ka state funeral xa munhu wun'we loko munhu a nyikiwe state funeral you'll be shocked mali leyi tirhisiwaka kusuka ka ti-memorial service state funeral va hanya malama dyiwaka hinkwaswo van'wani va tisiwa kwale i state funeral va kha va hakeriwa yi tele ngopfu mali yaleyo that's why va nge ene na swi tiva ku yi va yi budgetiwile ku fanele ku va na state funeral mara yi tele ngopfu mali yaleyo yi humaka yi lahlaka munhu wun'we vhiki na vhiki sweswiwani loko u swi languta ku na trend ya ti-state funeral hi busy hi le ku lahletele kusuka hi January it's a lot of money leyi a yi fanele yi kha yi tirhela vaakatiko se van'watipolitiki va ha ri hava ripfalo khalanga ripfalo va ha ri hava ra ku mali leyiwani loko mina ni yi tirhisa va ta ku yini vaakatiko a ni langute mbulavurisane wa lava ka va soccer va le parlamente lava va portfolio committee loko va kha va vutisa president Jordan lowa wa DA u humese statement xin'wana xo komba timali to tala leti va nga ku tirhiseni hence va kha va ku merisafa yi hava mali mara vona ve le ku tiphineni time and again van'wa tipolitiki va ri ku hava mali yo yisa service a vanhwini mara vona ve le ku tiphineni na kwala South Africa loko i languta tihotela leti va tiministara va tlelaku ka tona i languta bill yi tele ngopfu khalanga ene a swi vuli ku hava tihotela tin'wana leti ti nga safe a ni vona ti-security leti va rindzaka why i fanele i tlhela ka hotela leyi yi nga ta ku hi siku rin'we yi ku bila vo 150,000 hala tlhele na security leyi i fambaka na yona yi fanele yi tlela a va yi va tlela kun'wana phela va tlela kwala ya nga tlela kona ku va ku rinda at the end of the day i kuma ku hi siku ku spendiwe 500,000 hala tlhelo vanhu va hava mintirho khalanga hala tlhelo vanhu va tlela na ndzala khalanga hala tlhelo vanhu mapatu ya hina ma fambeni hala tlhelo hi tsandzeka ku xava tigalion hala tlhelo hina hi hava mati khalanga ha ha reli nchumu hi rela mati na ku kholeleriwa patu munhu a kha spenda 500,000 it's a lot swi vula yini ka hina vanhu ntsena swi vula yini van'watipolitiki okay khalanga loko va fambile va ya a oversee a hi ali va fanele va ya va vuya na mintirho a yi voni mintirho ya kona na loko va vuyile ku va vuye na yini kumbe ta swi vona after 5 years because ene loko mi nga yi voni ku na swin'wana swi va ku swi ka swi endleka mikama yin'wana ma tsundzuka hi nkarhi luwa wa loko ku ze ku tumbuluka timhaka ta ti-COVID va lava hi va rhuma ku va vo va hi rhangelaka va ya va ya vutisa ku loko ku ze ku va na COVID ku ta laveka yini hi vo va nga hatla va ya twa ku hey loko ku fika lexi ku ta laveka ti-PPE ku ta laveka yini se loko mi ya languta mavito ya vanhu lava nga vuyeriwa hi timhaka ta ti-PPE mi kuma ku hi va lava hina hi nga rhuma vona ntiyiso ku vuyeriwa vona na the same business i swi tiva ku deputy president kumbe president loko a famba oversee kumbe premier loko a famba i famba na van'wamabindzu khalanga ku famba van'wamabindzu van'we loko ku yiwa Russia premier i famba na van'we deputy minister i famba na valava vanhu van'we va jikajika na matiko lama hinkwavo va kha va endla business for vona na mindyangu ya vona na swidangu swa vona na vasesi wa vona hina swi time ambuti swisiwana hi kha hi dya rikoko ra xilondza mara loko ku fanele ku votiwa hi hina the first people lava hi faneleke hi ya va vota hi va tlherisela amatimbe loko hi nge hanyi ri hava mfumo hamba ha swi lava hamba hi swi lavi loko hambi hi nga votanga hambi ko vota vanhu vambirhi mfumo wu ta va kona mara lexi ni vulaka xona ni nge van'watipolitiki a va vi na conscious siku ri le ka xiyimo lexi xa ku ikhonomi yi bad ikhonomi leyo va bad ka mina na wena hi nga hava nchumu ka van'watipolitiki a va yi twi na ku ikhonomi a yi kahle na vana va vona na hinkwavo na maxaka ya vona hina hi le ku dyeka rikoko ra xilondza a va hi rhandzi khalanga nemetweni thank you inkomo 0860 002
543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi sa mahlweni ndaka leswi ikhumenkaye timinete kahle se ikhumenengo timinete ntsena se ba ora yan'we a uri yan'we mahungu ya misava na mani Nkosina Chauke a hi tweneni kun'we mikhomeyini 0860002543 kumbe mukandisa rito ka 0657443911 ntari loko vuya ka mahungu ya misava a ora yan'we hi bula na tatana Foster Mogale tanihi mbulavuleri kusuka ka ndzawulo ya rihanyo Afrika-Dzonga hlandla kambirhi ivi hi bula na tatana Good Enough Mashego tanihi muhleri hi languta timhaka leti ta timali leti ti tirhisiwaka van'wana tipolitiki a hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani Ayi minjani? hi pfukeli minjhani bot Ngiphuke. a khensa Sorry kuma mageni but phet inyikiwa maswangani ka Nkozani. Manito. leswi ma nga swi vula ma swi se ni pfuna mingiseri wa mina leswi n'we hi lava ku swona hi lava ku twa leswi hi nge mi lava ku hoxa xandla hi swona ka tinhlokomhaka leti hi bulaka hi tona Hina problem mayelana le ya teacher assistance. a hi le ka yona yaleyo n'wi humeseni yaloyo ncina a hi le ka yona kasi a ni swi twisisi ku vo twa i nga ri a swi koteki ku mina ni ngo fika ni a hi le ka yona mhaka yaleyo na ku nongonoko loyi va hi kha hi vula masiku hinkwayo ku timinete ta 30 to sungula hi laha n'we mi taku na tinhlokomhaka ta n'we loko se yi kutani hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka tinhlokomhaka leti hi va ka hi kha hi bula hi tona se mi nga ndzi leswi swi nga vuriwa hi muyingiseri mina ni nge swi vuli muyingiseri un'wana i vurile la a vula rito rin'wana ni nge ri vuli a hi amukeli n'wana muyingiseri ya mahlweni na nongoroko i nhlekani Ayi njhani? hi pfukeli boto mina minjhani n'we I pfukile ma. ina n'wina mi ri Mina ni le ku yitweni mhaka leyi ya ti-overspend ta ti-ministers. La nga tshamisa kona mina ni sure ku hi ku vona ka mina a ni ri sure ku ri sweswi ku nga na GNU loko ku famba ministara yo karhi GNU yi ta va yi ta va yi kha yi languta leti ka ku ti-cost leti ta fita na or kanjhani na se ni vona va kha va famba GNU yi tala ku humelela ka ku pfula ti-case ku ya court mara ku ri ku monitora ku ri vomakwavo van'wani lava va nga na vona va le ku kokeni ka tihomu ku kota ku rima swona na hikola ni nga koti ku twisisa hi ku loko mo languta mafu mo tala loko mo languta na walowa wa sira Will Madikizela Mandela loko mi cheka mi kuma na ku ri ti-cost ta kona ti le henhla ku tlula ka leswi a swi allocatisiwi xiswona manikulu kambe a ni ngo a swi nge vi mavokweni ya DA phela sweswo swi le mavokweni ya ku na komiti yin'wana laya aka huvo yo endla milawu va yi vitana Scopa hi yo yi tirhanaka na sweswo swa ku vona ku timali ta hina ti famba kahle kumbe a ti fambi kahle na va ri Standing Committee on Public Accounts se na ku pfumela ku kumbexani loko un'wana o swi ringanyeta ku swi ya vulavuriwa swi nga vulavuriwa ku langutiwa ku ri xana timali leti ti nge le ku tirhisiweni hi vaholobye va president loko va ya hala na hala ta vulavurisana na xiyimo lexi hina tanihi tiko hi nga ka xona loko swi ta ka timhaka ta ikhonomi ya hina ke ku vona ka mina muhaxi na yona Scopa leyi Scopa i part of GNU se loko hi lava ku ta kota ku vona ku a hi le ku endleni swona yona GNU a yi zami ku vona ku a ni GNU yi combine mavandla mo ringana 10 laha se loko ku rhumeriwa munhu hambari wa DA hambari wa ANC ku fanele ku yona Scopa loko ku ri i Scopa xa GNU a va tirhi ntirho wa vona loko va nga tirhi ntirho wa vona va cinciwa ku nghena vanhu lava fanele va tirha ntirho wa vona va dissolve structure xa GNU hi ku since yi sungurile muhaxi ku hava na goza na rin'we leri va nga ri teka Nemetweli bot, nemetweli. Ay kumene un'wana 0860002543. I kume mune timinete ay se ba ora yan'we nongonoko ya Afrika kana na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandle a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula se i mhaka leyi lavaka ku va hi twa ku n'we mi angula mi ku yini vulavula mi ku yini hi yona hi ndlela yaleyo nongonoko nongonoko wa Afrika wa vulavula ni tsakisela sweswo ku awu tsundzuki mhaka ku hi na xiphiqo se ivi i langutela ku wu ta fanele wu landzelela leswi wu hi nga na swiphiqo hi swona nongonoko wu famba
wu famba ku ya hi kunguhate ku hi ta vulavurisa hi yini ku ya amahlweni. Se hi mhaka ku ha swi tiva ku hi nga kunguhata swin'wana na n'wamiri na swin'wana, ha mi nyika nkarhi ku vulavula ni swona ku sukusela hi awara ya 12 ku fika hafu ku bela awara ya 12. Ha mi nyika nkarhi wa endla tani. Loko se hi fika laha se hi va hi dzikini, ivi mujahani wa ka Nkuzana a ta a fika ai enhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Mjani Butheth. Buta mina hi pfukile n'wina mi Jet. Okay. Ina. Ukhuluma na Xikalavito la Belfast ya le Mkhuhlu. Aye Xikalavito. La Butheth la ni problem ka muganga wun'wanyana va vitanaka swa ku Imbonga Mpisi. Xikalavito mi swi twile ku hi vulavula yini papa? Butheth. Mi swi twile ku hi vulavula yini? Ni nga va ni lahlekile ku va ku a mi le ku yingiseleni ni? Ni vula ku mi swi twile ku hi vulavula yini loko ri ku mi le ku yingiseleni? Ku va ku andri le ku driveni ni xivutiso xa mina se ni ku a mi le ku yingiseleni ni? red ani yi pfulelini ni vula ku a mi le ku yingiseleni. A mi le ku yingiseleni? ni le ku yingiseleni ka red. A hi vulavula yini loko mi nga se yi tima? Ni gine la ka ku vulavuriwa hi baba luya a vulavula hi swa xikolo xa ku va qache. Mi yi time khale hi ndini kwalani buti. Yung tlhelelani mi ya yingisela mi ta swi twa ku hi vulavula yini. 0860002553 nakona ku eAfrika wa vulavula. Mani langutala ka X la ni twa ku ye muyingiseri loyi a nghenaka angula a ku yini hi ndlela leyo. Timhaka leti ta timali ko va hi ku kumbexani hi nga va kumbexani hi nga swi twisisi ku swi hetelela swi hi khumba ku fika kwihi, kambe muyingiseri wun'wana kombisi timhaka ta ku timali leti ti nga le ku fambiseni xiswona ti hetelela timali leswi ti fambisaka xiswona vanhu va hetelela va tirha, kambe mi kuma ku matirhelo ya koho a va ha kumi vukorhokeri lebyi va byi lavaka vaaki. Hi la xiphiqo xi nga koho hi ndlela yaleyo ku timali ti ta vuriwa ku a ti kona ku ya hi leswi muyingiseri a kha a vurisa swona ku va vula va ku mali a yi kona loko swi khumba hini, ivi va vula ku timali ti kona ntsena loko va kha va fanele va pfuneka ku ya mahlweni kumbe va ti tirhisa sweswi va nga ta va kha va swi tirhisa ku ya mahlweni kona hi ndlela yaleyo. minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM musungunuku ku fika Ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu. Hi Mugqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo hi khumba muyingiseri wun'wana na wun'wana, hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyo, swa timali, ta vantshwa, sayense na thekinoloji, ta vaaki hi ku angarhela, swo tala weno. Vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna, u nga kayeli. Minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. Ekhometi minute ntsene ku bile awara ya ku nga si ba awara ya 1. N'wana muyingiseri i ri kumbexana swi ta va kahle loko ho cinca voting system njhani? Loko hi cinca voting system ku ndeka yini? Kambe hi amukeleni loyi muyingiseri hi twa ku yi ri yini? Inhlekani Butheth. Buta mina mi pfukile? Hi pfuke swinene. A khensa hi ngo vona. N'wina mi ri? Khale ya ku mali yo tekiwa ku pfurhiwa ku ri 100 ya vanhu ku hi kopeli kwini kasi ku cinca swilo yini ku famba ka munhu un'we ntsena tiko ra cinca mani. Andri u ya endla leswi endlaka swo u vuya u ta va nyika swa ku hi lava wehe u tirha leswi na wo u tirha leswi u tlhela u swi monithara. Hayi ku hi vona va rhaxa va yinini loko va swi endla hina hi swi endla ku ri purpose. I mhaka yin'wana ko tlangisiwa mali for nothing. Ni byeleni a ku na mapatu, a ku na mati, everything is shut down. So leswi nga koho a ndzi kombela ku nkarhi wa COVID a tirhisa ti-Zoom. Loko va twa nga ku cabinet a yi ni deki yaleyo a vo tshama ka Zoom. Zoom i cheap. Hi ku leswi wa Butheth a hi nge tshami hi chumayela xilo xin'we, swilo swi onhakile ene yo tlhelela rini swa west. That's why na sweswiwa loko hi fika ka xiyanimoya mi nyika nkarhi hi khoma leyi hi tshika le hi hambana na topic. Hi ku komisa minister wa titiva swa ku hi nghene laha a lava yini a fambi a ya le a lavekaka kona. Loko a vuya na leswi a nga rhumiwa swona
tanihi n'we sweswi wa mi le moyeni le ku haxeni mi tirha leswi mi nga tholeriwa swona a hi swona se loko munhu a va na cabinet munhu a fika a yima khoneni a languta swa yena a tshika leswi a nga rhumeliwa swona hi yo mhaka mi ni twe nkarhi luwa le ndzhaku Bootpet ndi ku munhu i nghena ntirhweni a nga ri kona ka ntirho lowo loko zo twa phorisa loko a ni nge humi ka ha ri mpundzu ka ha titimeta a nghena lava yi la Let me tell you, 0860002543 inongo timina taiseba ora ya komenar mingisela loko hi vitana vahleri na lava va swi landzelaka mi twa ku va vulavula va ku yini hi ta kota ku hi anamisa miehleketo ne hi ta anama a hi amukeleni mun'wana mingiselelo nhleka aye njhani mi ngo tshama rito hi kota ku mi twa hi pfukile n'wina minjhani ipfukile a ri tilangi swo tshama nga ni bayizeli mina ri nga twali rito rero Okay, vulavula hi ku Patrick. twisisa Swa tika loko hi vona lava hi varhangeri va hina va kha va misiza timali leti ku nga tax ya hina lexi va va i ku hina hi le ku hluphekeni hi ndlela ya ku a hi na mati mapatu man'wana a ma kona hambi mitirhi ku hava mali liyani nga yi vona yi tele ngopfu why a nga create-angi mitirho vanhu va tirha hi ku vanhu vo tala a va na mitirho vanhu va yile exikolweni mara mitirho yi kona hambiloko mi ku ve ri tandla swibindzwana na yo capital a yi kona na ku loko mi ta swibindzwana ku to xava mali ku vanhu va hava mali mali ku hava exactly so ni twa ni khome hi tingana hi mhaka ku kahlekahle vanhu lava va ngo va hi rhangela va hleketela vona va ri voxe va hleketela makhuri ya vona va ri voxe ku hambi ku va ti-tender ti kumi va ma se le ku languteni ku swi vula ku yini swi vula ku na tende tin'wana va fanele ku va fika va ku letiwani loko xiyimo xa hina xi te tani ti ta hi vuyerisa yini ivi loko va vona ku value ya kona kumbe nkoka wa kona wu nge nyawuli va ka a swi tshikeni hi ku na loko va ye kweleni ku va vuye na yini i mani a swi tivaka exactly swi na ku hleriwa swilo leswiwani kambe van'wani va ta ku kumbexani na hina ho jahelela ku rila hi ku va tirhisa mali visopfa ku ve i ti-price ta koho ta kwale va va ku va ye koho boti Patrick hi vulavula hi mamiliyoni a hi vulavuli hi miliyoni rin'we ina a ni hi vulavula hi 346,000 per night se yi tele dasani ku loko ku ve a ho hleketelelana vanhu a va le ku tirheni Bootpet like swi swo tala swi le ku onhakeni la tikweni ra hina mara varhangeri va hina va le ku tlambekeni ene varhangeri lava nyikiwa matimba hi va mani hi n'wini leswaku ba nkarhi na lava ngo ve ri va vatsundzuxa ni nga swi tiku va vatsundzuxa yini ne metwe ene ku na mhaka lami hi vulavula ya n'wana luya ni n'wi fonerini n'wana luya mina na nambara ya koho okay tlhelela ka muhumelerisi hi ta yi teka kusuka kwalani hi ya mahlweni na yo enkomisesi 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ntlhanu timinete ntsena u nga si ba awara yan'we ta twa ku ntombi liya hi nga vulavula na yo njhani kumbexani sweswi ni nga vulavula ku sola ku ni ya ka Xikundu sweswi loko ni chayisa la ni ta ya ka Xikundu mhaka nkulu ku ri ta kota ku vona ku hi n'wi pfuna njhani n'wana luya a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhleka a yi nhlekani mtondolova papa mina ni pfuteni hi pfuneni n'wina minjhani hi va lava mani hi ta pfuna hi ku yini mtondolova ni ma tiva hi le ku van'watipolitiki kahle kahle va rhandzi munhu wo ti rhandza vona xen hi ku ni ta always loko ni twa hi vulavula hi mhaka van'watipolitiki no tsundzuka kandziso wun'wana ni nga tshama wu tlanga wa mfundhisi loko a hi nyika difference between n'watipolitiki na murhangeri so hi swa lava khalanga ya vo lo nghenela laha ku va va tifumisa va ri hava na mapala a ni khalanga why va nga swi koti ku prioritize swilo swa nkoka tikweni hi na ti-problem to tala na ha vulavuli hi dyondzo vona matiko fana va na media so swi va ha ku tivisa president ku dyondzo yi ta va free a South Africa yo vulavuriwa ku dyondzo i free na yena mara January machudeni me le ku toyitoyeni a ni khalanga hi 2025 munhu wa ha toyetela la ku ya xikolweni
swa vava khala swa vava se mi vula ku swihoxo swi nga swi ka swi ndleka kwihi loko hi languta ka timhaka ta leswi swi swa nkoka leswi vanhu va swi vekaka va nge ti-priorities ta mfumo wa hina ti nga va ti hambana na leswi hina tanihi tiko hi lavaka swona khalanga mi vekile yes priorities ta n'watipolitiki ta hambane na ta hina vanhu va tiko masipiti hiyo problem leyi nga kona ende mhaka yo vava hi ku hina a hi na wona okay hina wo matimba ya ku wa vhota mara eka mhaka yo vava hi ku loko u vhotela n'watipolitiki tani ka xikombiso xa swona mi ta ni khomele ku ri ka xi kahle lani ni vona taxi drivers ku ya mina va ti fanela ma swi vona so loko i vhota i ta swi vhotela n'watipolitiki futhi ma swi swo hambana hi ku hi cincile mara hi veke n'watipolitiki yin'wanyana so mara vanhu lava va fana hinkwavo khalanga so ya leswi ndzi nga vula xona ku hi na problem se hi fanele endla yini ku a ni ngo hi lange sweswi swa ku tiko ri fambisiwa hi van'watipolitiki kumbexana hi ku hi tlhelela ka ku tiko ri fambisiwa hi tihosi ya tihosi khalanga ya loko swo koteka khalanga hi sweswo hi ku ya hi mini solution yaleyo because tihosi i vanhu lava khalanga ne va swi kota ku ti veka i vanhu lava kota ku solva ti-problem ta tiko ntirho wa vona va swi kota va fanele va solva ti-problem ta tiko lava va solvi ta tiko va solva ta vona va na timeline leyi va nga languta ko 25 years kahle kahle ni fanele va ni college ku fika laha kambe van'wani veri tihosi tin'wani kambe tin'wani a ta ha ri tona tin'wani ti xavisa na switandi ti xavisela vanhu vambirhi xitandi xin'we tin'wani ti ndla leswi se hileswaku i mukwana wa xinyayi u tshama hala na hala ya khalanga mara mina loko mo chuzisa mina sweswi mu ka hosi na n'watipolitiki ni chuza mana chuza hosi because ni langutisa maendlelo in terms of statistics ku mana nga na good chance ya ku a nga ni korotela hi ku ya hi mina i hosi masibona ya ni mitwi khesile tlhelo rero khensa mtondolo vanhu inkomo hi sweswo mi ngisiro mungena Lona FM xiyimo lexi xi tikaka loko mi se hi fika ka xiyimo xa ku se hala n'wana se munhu i la ku lan'wa ni ta ku yini i la ku lan'wa van'watipolitiki swi vula ku xiyimo xi va xi kha xi tika hi ndlela yeleyo khalanga vanhu va ku tala ve le ku okay vanhu va ku tala ve le ku khohloleni ni nga tshemba ku ri COVID-19 ya ha ri kona van'wani murhi wa mukhuhlwana hambi vanhu va murhi wa mukhuhlwana a va holi va ya mahlweni va khohlola swi lava vanhu va ambala ti-mask swi kumbexana swi nga hunguta ma swi tiva ku a hi swi zonda njhani a hi swi zonda ngopfu se hi tlelela ka ti-mask hi ndlela leyi ngopfu loko hi famba ka tindhawu leti ti nga tala vanhu kumbe ka tindhawu leti ti nga ta ni ta swi vekisa ku yini kuma ku hi le ka mani na mani kumbe xo famba xa mani na mani swa bumabumeriwa ku vanhu va mbala ti-mask hi ndlela leyo mukhuhlwana lowu nga kona ka vula wu kuri kahle kahle va ndzawulo ya rihanyo va ndla yini hi swona hi bula na vona loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we lava hi nga ta va hi tiseriwa ku wona hi mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhlekani eMbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi aye botpet na muhumeleri Ncindano botpet ya laveka life audit eka ti-politicians na ti-public officials ku ri ku ta kota ku va na transparency and accountability leswi a swi ta tisa ku ri ku va na ku ri vatirhela mfumo na ti-politicians va saver public interest and a swi ta tisa na ku ri ku nga vi na ku nghenelela ka ti-financial deals eka ti-decisions making processes na potential conflict of interest so leswi a swi ta tisa futhi ka hina vaakatiko ku ri hi tlhela hi rebuild the trust in government and promote good governance inkomo enhlekani botpet na muhumelerisi wa n'wina kwalano botpet ko va ku vanhu lava nga hi rhangela ni tsundzuka xivulavuri xin'wana xi nga tshama xi vulavula kwalano ku ta ku munhu i ya entirhweni a nga swi tivi ku i ya a ya ku tirheni ka yini
vanhu lava nga hi rhangela a va na ntwela vusiwana vanhu lava nga hi rhangela va tlela va xurhini ande sweswi va rivala ku ta ku van'wani hi lo va vhotela ku va va ri le henhla leyi mara namuntlha a va ha hi hleketi mativa loko mi ya titliliniki mi nga hela matimba mi nga borheka mi fika mi tshama nkarhi wo leha va ku i nese yin'we hala loko mi vuya mapatu nona a ma kahle na mati ku hava hi le ku hluphekisa hi vona vote vo khandziya ti-flight va famba va huwisa mali yo tala mali ya hina a va ringeti ku hi twela vanhu lavawani a va hi hleketeleli na hina ku ta ku hina ndlala ha yi twa hi yo mhaka dasa va ku teka mali mi nyika xisiwana loko xi yi vona xa chava xi fanele xi nga yi tirhisi kahle inkomu kalangani mumelelisi tiko leri tshama hi la ku va ni mavonelo and mavonelo hi amavi progressive ku va ku criticize ntsena hi ku hi influencer hi van'watipolitiki ni ti-political commentators i yini loko vuhlayiseki bya deputy president byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla lexi hoxekaka hambi ku ri bya president muyingiseri rin'wana ve vula kwala ku siku rin'wana ta pfuka hi twa va ku president i yiviwile and nga leswi lavaka swo ku a hi compromiseni vuhlayiseki bya voho hi ku tirhisa swilo swa ku chipa se a ta yiviwa se hi ta tlhela hi vuya hi questiona ku why a yiviwile system ya n'we a yi ri njhani na a ku hoxeki nchumu loko deputy president va tshama ka ndhawu ya kahle va hlayiseka inkomu khala rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona leswi ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku na problem ngopfu tiko leri palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomandela i 10 minutes ntsena yi bela wara ya 10 hi la ku twa kahle xiphiqo lexi hi nga langutana na xona xi nga va xi ri xa mixaka muni hi ndlela leyo vahlangani vohaxi wa Afrika-Dzonga ve le ku tiviseni ku Afrika-Dzonga ra ku va na nkateko wa ku kuma loan ya ku lumiya ka 1.5 na la ku languta mali ya kona la kahle ni ta kota ku mi hlayelana kahle leyi yi humaka ka World Bank santivi kumbexani nyoka ni nga swi twi ku i ya yini ni le ku ringeteni ku landzelerisa ku World Bank yi lomba mali ya Afrika-Dzonga hi mhaka ya yini a ni swi tivi ku yi lomba mali va ri kolomo ya ka 26 billion rand yi kumeka ka World Bank leyi yi hlayiwaka hi 1.5 wa mamiliyoni ya ti-US dollars se xivutiso lexi van'wana va nge le ku tivutiseni ku se Afrika-Dzonga yi lomba mali hi mhaka ya yini ke hi mhaka sweswiya swa mpimanyeto wu nga fambangi ku kahle kumbe ku endleka yini kumbe to timali ti nga ta hetelela ti ndla ku van'watipolitiki va hlayisekile kolomu va nga ta va ri koho hi ndlela yeleyo se ta va hi kha hi languta mhaka yaleyo loko ho ha rila hi xirhami vanhu va ya Lesotho va ku va ku voneni ka marito lama ma nga kanganyisi ma ya ku voni ka Gamboko a ni ku na nkungwa ku na Gamboko va ya ku voni ka Gamboko leri nga koho ra xirhami n'we mi ri yini kambe yeni ka ndzawulo ya rihanyo ya Afrika-Dzonga leyi rhangeriwaka hi holobye dokodela Aaron Motsoaledi i khale ni nga se twa va kha va vulavula mani a ni tivi ku endleka yini kambe ke hi bula na tatana Foster Mohale la tatana Foster Mohale hi bula na vona hi twa vanhu va le ku khohloleni Mohale n'wina tanihi ndzawulo mi tiva yini hi leswi hi lavaka ku vutisa swona hi ndlela yaleyo but Foster nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM
inhlekani botpet ri teke nkarhi leyiwani hi xewete vangiseli va munghana lonene Afrika-Dzonga hinkwawo. Butvosa vanhu va le ku khohloleni mani van'wani va ri va khohlola nkarhi wo leha va nwa xitori xibutibuti lexiya xa mukhuhlwani xi za xi hela wu nga se hola n'wina tanihi ndzawulo mi tiva yini hi xiyimo lexi xi nge le ku ndlekeni hi mhaka ya mukhuhlwani Afrika-Dzonga? Ya nona i ntiyiso sweswi hi le i season ya winter and winter season na Afrika-Dzonga i season ya mikhuhlwani ya yona flu, so that's why normally around March we announce here we byela vanhu please as we prepare for winter season a yeni titliliniki na tibedhlele ta hina i kuma yona injection ya yona u preventa the complications ta mukhuhlwani. So in nkarhi ya mukhuhlwani there's no way that we can have a season like winter without mukhuhlwani, but what's more important hi lava ku byela vanhu va hina please loko una ti-symptom u khohlola u nga heti please famba uye clinic or xibedhlele swa kusuwana va ta ku nyika treatment va ta ku nyika medication so that na wena u ta fola, so there's nothing to worry about. Se loko xiyimo xi te tani a hi mhaka ya ku kumbexani se COVID yi vuyini? COVID a yi zange i hela la misaveni na Afrika-Dzonga a yi zange yi vula yi ri i COVID i herile, but sweswi yi vulaka swona yi ri i COVID leyi va ri nga kona sweswi i Omicron is no longer more severe, so I is no longer more severe, so but COVID yona a yi zange i hela la misaveni, so there's no need to worry. So it's not just COVID i fana na mukhuhlwana yona flu, so loko yi koma i nge endli serious health complications, so that's why lava ku byela vanhu va hina COVID i kona na sweswi holiday minister a va vulavula is the new variant ya COVID leyi vanhu va yi kume in Asia va ri ki Nimbus. So sweswi as Afrika-Dzonga we are closely monitoring the situation la Asia or leyiwani the new variant how is it transmitting, is it severe, is it causing serious sickness or health complications, but na sweswi lava ku byela vanhu va hina please loko va yingisela vanhu va fana na Butpet na munghana lonene mahungu na SABC na tin'wana ta ti-channel va twa vanhu va vulavula na social media va vulavula hi mhaka ya COVID-19 va nga chuhi. Sweswi hina we monitor situation and hi tirhisa system ya hina na NICD va ri ki strong surveillance system u checka ti-report or na swilo swa manjani la Asia so that hi ta byela vanhu va hina sweswi I keep preparing, but for now there's no need to worry. I continue i tlhamba mavoko, I continue i pfala milomu na tinopfu loko ni khwehlela or ni sneeze. Mohale a khale ngopfu hi 2020 loko COVID yi sungule kwala ka va November 2019 hi 2020 loko hi nga se kuma nkulukumba loko a vuya Italy a swi vurisiwa sweswo ku mi nga vileli hi lunghekile a ku na xiphiqo ku na ivi jikijiki lockdown. Se xivutiso ku ta va ku sweswiwani lava va nge le ku teni va huma kwale va Asia ku nga na variant leyi mina mhaka na vona loko va nghena Afrika-Dzonga ku la ku kamba ku ve le ka xiyimo xa njhani ke? Sweswi vanhu i tirhisana na BMA va ri ki Border Management Authority vana na vona the-healthcare workers munhu un'wana na un'wana a nghena la Afrika-Dzonga whether u nghena via the border gate whether u nghena via the airport va endla leswi va ti vitanaku health screening and monitoring u checka ti-signs and symptoms swa mavabyi a ku hambanahambana not only COVID-19, so that if va pick up something i nga ri kahle then va ta ku yisa clinic ya vona va ri famba u endla ti-further tests. So the monitoring, the screening at the airport and other port entries ti kona throughout the year va ti endla va Border Management Authority under the leadership ya Dr. Michael Masiapatu.
kuna timahungu yo ka nga ri ya ntiyiso ya hangalakaku man'wani ma hangalaka matlhe ma vuyisiwa ma hangalaka a ni swi tivi vanhu va kha va la ku fikelela yini hi ku hi rhumela ti-fake news teto vhiki leri nga hundza loko ni nga hoxisa ku ri na voice note yin'wana na yona yi ku he minduku mi fane mi pfuka mi mbale timaski he ku ta famba ku haxiwa swilo he ku ta endleka swi swa muxaka wolowo tanihi ndzawulo mi ndla yini ku lemukisa rixaka nakona mi nga ku yini ku kota ku vona ku hi kota ku twisisa ku leswi i ntiyiso leswi a hi ntiyiso ya na hina van'wana va ifonela van'wana va ti rhumela ti-SMS na ti-WhatsApp na ti-email va lava ku verifya yona information leyi vanhu va yi kumaka ni va byela ku ri i misinformation i fake news ni ku vanhu va kuma information ya ku fana na leyiwani and va nga ri sure i ntiyiso ri i mavun'we a va yi fonele department ya health va verify ku ri i yona i ntiyiso na but otherwise hina as the department of health we are communicator byela vanhu if swin'wana swi kona swi nga swi kahle ti-scientist ta hina ya communicator ti-platform ta ku fana na yona Munghana Lonene and tin'wana ta ti-channels so of course the issue ya fake news and misinformation i kona especially tuma ti-Facebook a yi tivi ri na vanhu lavawani va endla leswiwani va benefita njhani because va cause panic vanhu va hina so what's more important lava ku byela vanhu va hina a va cheke ti-website ta department of health a va yi fonele nkarhi wun'wana na wun'wana a va cheke na ti-social media ta department of health ku verify ri na i ntiyiso vuxokoxoko leyi vanhu va yi kumawu through the social media platforms na ti-WhatsApp a hetseleni sweswi ku nga nguva ya leyiwani n'wina tanihi ndzawulo mi vona mi ri ka xiyimo xa njhani hi tlhelo ra vukorhokeri eti-primary health care centers ta n'wina le swibedhlele mi vona mi ri na switirhi ku ringana mirhi yi kona hambi sweswi von'winiwa yi hela mukutwani ka nga holi Yeah, no, since our system is ready, that's why lava ku byela vanhu va hina please u nga teki nkarhi loko u va na ti-signs na ti-symptoms u khohlela u nga heti after 1 day after 2 days u nga teki nkarhi please famba u ye clinic ya hina the medicine yi kona if u na ti-serious health complications va ta ku rhumela xibedhlele va ku admita so that va ta ku cheka nkarhi throughout the time ti-doctor ta hina so for now lava ku byela vanhu va hina there's no need to panic please ayeni ti-clinic ta hina ayeni swibedhlele swa hina so that dokodela na manese va ta yi pfuna hayi a khensa swinene tatana Mali un'wana mingiseri i ni vutisa ku timhaka leti ta matihlu mi fika kwihi vanhu va tala va le ku rileni hi leswa matihlu mi swi vitana yini kambe mi na program yin'wana n'wina mi hindzaku mi ri yini na leswa yes vanhu vo tala va le ku tlherisiweni un'wana i te ta tlhata na le ka Munghana Lonene a ta vula kahle vanhu va kota ku switwa veri ndzawulo ya rihanyo yi teke xiboho xo loko izi hola pension i ri na xiphiqo xexo xa khata yaleyo ni tsandzeka ku yi vula a ma ha va prioritize hayi no a yi ntiyiso hina a department yi pfuna munhu un'wana na un'wana whether un'wana or wena u munhu mukulu u kokwani u bava u mhani a yi cheki age ya wena or wena u kurile njhani because yi vheliwa rihanyo ra munhu un'wana na un'wana la Afrika-Dzonga so if munhu u ya xibedhlele or clinic va nga mu pfuni ma byela ri wena u kuma sasa u kurile no a yi tirhi sweswo va nga yi fonela nkarhi wun'wana na wun'wana i ta intervene so that vanhu va fanele ku kuma treatment ya ku ringana because i vanhu la misaveni ya ringana i na ti-human rights ta ku fana hinkwenu na khensa swinene tatana Mohale ku va mi kote ku va mi bula na hina hayi leswi mi nge hi nga chavi hayi mara timhaka ta ti-mask ma ti khutaza ku vanhu va mbala loko va swi kota a mi na xiphiqo na swona no I have to because ta ku nga ri mhaka ya flu na COVID-19 hinkwato ti vitana ti-respiratory diseases so vanhu va khwehlela vanhu va sneeze so loko u ambala ti-mask u preventa either COVID-19 u preventa yona na yona TB u preventa na yona flu so if munhu u fila u lava ku ambala mask please vanhu a va feel safe va feel free va ambala ti-mask also va protecta vona also na van'wani va tshamawu na vona na van'wani va tirhawu na vona khensele Mohale nkomi ku dya ku engeta ikhetsi ngopfu Foster Mohale va vulavula na ndzawulo ya rihanyo a Afrika-Dzonga va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona se hi sweswo ve ri yi co variant a
amatikweni ya Asia se kameke hambi yi ri ko variant hi ndlela yaleyo swo vula ntsena ku va ra yeni mahlweni ti sirhelela ti hlayisa a swo vula ku COVID-19 yo vuya hi na ku vuya i rito ro ka ri nga ri kahle hi ku a yi helangi a ko va mhaka liya ya ku hayi se leswi mirhi ya hina se a yi swi toloverile kambe yoxe COVID a yi helanga mavo mhaka kona sweswo mingiselo Munghana Lonene FM ta twa ku na n'we mi angula mukuyini ha ri ka mhaka yaleya ya mikhuhlwani na mintlhontlho leyi kumbexani mi nga ka mi hlangana na yona leyi fambelanaka na nguva yaleyi hi nga ka yona ya xirhami hi ndlela yo yeleyo kambe sweswi a hi twi ku u angula kuyini hi va lava tatana Muhalem vatwini we u ri yini ungayelele eka Afrika wa vulavula vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba a ni langute ti-interview ta le parlamente minister of higher education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi kwala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina why hi nga tlharihi as vaakatiko mi languta ti-video ta minister of higher education loko va mu questiona ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile Woodpert mara ha swi vona swilo leswi ka ti-TikTok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko hi ya vhotela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va va mibedweni swin'wana a hi government swin'wana hi hina ho tiendla Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka ka xala twi kusuka studio 2 hi le Polokwane eka nhlekanelo mingiselo Munghana Lonene FM mpimo mahisele la ni nga ko wu languteriwa ku va wu fika ehenhla ka kolomiya ka 15 wa ti-degrees nhlekanelo kusuka kwalano wu ta ya kha wu komba hansi ti ku fika ka nomboro yi hayi swantswa mina ti hela kaya namuntlha ta swi swi voswa I am kidding looming. Seren sekan. Na basho. Aye papa. Minjani. Epukile ngobona papa. Maketshela namuntlha epukile. Arikachele mina lo la swilo swo famba now loko nawu nga ri kona hi nge lungi. No, abisiritana ni la ku vulavula ni ngetela ka liya ya vaholobye na timali leti swibalo swa vaakatiko na ku hindzisa xiphemu lexi ma vulavulaka na tatana Muhale I'm sure swi nga va swi fambelana kwalano lava rihanyo loko munhu a rhumela mahungu ya mavunwa swa khomeriwa swilo sweswo hikokwalaho ku lava tirhaka hi swona a va ri moyeni va ka va hlamusela na mufambisi na la fambisaka nongonoko wa Afrika wa vulavula vanhu a hi toloveleni loko hi la mahungu loko swi khumba va ka health hi vutisa va ka health loko swi khumba maphorisa hi vutisa maphorisa loko swi khumba va vuhosi hi vutisa va vuhosi hi nga teki swilo mapatwini hi swi hangalasa swa khomeriwa laha ka leswa swa timali leti ta swibalo swa hina vaholobye va ti tirhisaka ni la ku seketela leswi nga vulavula hi dlambadlamba business mativa tiko ra hina ri hava mali ene loko mako loko ta nghena mfumo lowu mali a yi lo hlayisiwa yi ri kona hi tlha hi kumeka ku nga ri na mali leyi khale a ku lombalombiwa hambi leswi a hi ri na swikweleti ka international monetary fund ya good na cash kambe lexi hluphaka sweswi hi na swikweleti swo talo timali teti nga ku tirheni loko mi langutile vaholobye lava hina la ngopfu hina va ka ntimeni vaholobye va hina hi hava mapfalo ya minduku ya vatukulu va hina na vana va hina a swi nandziki sivara loko mi lava ku famba laha misaveni kumbe loko mi khalabyile mi siya ritshuri ekaya loko peluka a lova a siya ritshuri ekaya a hi siyeni va sala va hanya vana lava hete hi nikiwe xikwembu a va hanyi se mfumo lowu leswi va tisaka swona swi vula ku va lava ku endla ku Afrika yi fana loko mo languta mi nga jahani sivara laha ka tiko ra hina Afrika-Dzonga hi kona nyunyoko yo nghena Afrika matiko laman'wanyana hinkwawo a ya ha tshamisekanga loko hi huwisa timali kumbe va huwisa timali swi ta karhata ngopfu hikokwalaho sweswi a va vulavula hi va BRICS a ni si tshama ni twa swi vulavuriwa swa BRICS swa ku lo hwi loko ni yingisela mahungu tolo ni ka nhlayahlaya ku na phati liya yi vitaniwaka ATM ku komba ku
xilo leswa ti-political party lexi a ka ha ri ku korhokela Patrick kumbe mani kumbe vaakatiko kumbe swisiwana ko va ku ya tirha mali hi ku la ka ATM la va sunda mikulukumba loyi va nge Vuyo Nzikula president wa vona phela loko mi twa va ku kula ku nghena professor Caesar a hi mhaka ya ku luya i fanele a tirha parliament ku hava two centers of power yi nga tshama yi tirha ni vula leswi ni swi vone ka Cope loko patatana bazi maxilowa va kwekendetana na likota likota va pfumerile nomo wa vona komani nyana kantsongo mi ta hetisa ni ta nghenisa good enough Mashego kambe ni mani sungula ni kuma tlhelo mhaka ta mahungu na mani a ku ri na mani kosi na tijawu kanti hambi ka ha ri vona i mani hiti kesini vongi ngopfu n'wena timaluleke mani khosa kesini swinene khale nga swi kutwaka ka swi wena ipi nyamalala kwihi mara wena kambe swi ri tano a hetiseleni mingisele a mi kha mi kombisa timhaka ta two centers of power mi ku mi swi vonini na hi nkarhi wa tatana Xilowa na tatana Likota a swi tirhi leswiya hi ku tatana Likota vete hi nomo wa vona va na ku tirha handle tanihi mutshamaxitulu va endla marhavi ya phati liya ya vona ya Cope loko tatana Mbazi Maxilowa na mfundhisi Dadana va ya parliament volo na twa ndlala laha handle va ku va na ku vuya laha ku va ku va na kwetlembetana komba ku a swi tirhi ni tswala ni hansi ngula laya va na ku ta n'wi susa mfundhisi loyi a Caesar a nge yi helo i vo n'wi sunda leswiya inkomu swi va ri 100 ya xiyimo xo tika xexo kambe kumbexani ta dyondza ivi nkarhi lowu taku swi nga ha ndliwi swa ti two centers of power a swi dangi swi tirhi sweswo ni vuya na swo kule hi vuya na swona kusuka hi 1994 a swi le ku tirheni mi kwetlembetani ntsena leswiya a swi tshama swi tirha swi va phela minkarhi va ri ka tipolitiki ku hava munghana to swi vula hi leswi there is no permanent enemy or permanent friend ka politiki ko vutlaniwa ko xenganiwa swa va Judas Iscariot na va Yesu inkomu no hayi ni mi twile i mani hi twa ku Mashego i ri yini 100 inkomu 100 i sweswo mingisela Munghana Lonene FM na n'wana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kandziyela ukayelele eka Afrika wa vulavula vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba a ni langute ti-interview ta le parliament minister of higher education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi pfala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina why hi nga tlharihi as vaakatiko mi languta ti-video ta minister of higher education loko va mu questiona ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile good faith mara ha swi vona swilo leswi ka ti-TikTok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko ya votela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va va mbedweni swin'wana a hi government swin'wana hi hina ho tiendla Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi sweswo mingisela Munghana Lonene FM na n'wana ka Afrika wa vulavula a hi yeneni ka muhleri n'wina ni nga mi rhamba hinkwenu ni ku tshamani mi yingisela mi ta twa ku muhleri va ri yini hi mhaka leyiwani ku endlela ku hi ta ku na nkarhi lowu taka loko mi nyikiwa nkarhi wa ku vulavula mi nga papamali mi kota ku dzika hi ku xikongomelo ku ri xa nongonoko lowu i ku dzika hi leswi hi lavaka ku ndla swona good enough Mashego yime ku lunga ku va hi bula na yena good enough Mashego i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani brapet na vangiseri va Munghana Lonene loko ni kha ni languta ka maphephahungu a ni kha ni hlaya business day ku hela loko a vhiki ni kuma ku yi le ku vikeni timhaka ta ku na timali leti va holobye na va president va ti tirhisaka kun'wana va kha va tirhisa timali to lava va tshayiwa ngopfu va ku tshayiwa xandla xa president ku fana na nomboro yin'wana va nga vulavula hi yona ya 346,000 a London hi siku rin'we kumbe hi vusiku byin'we se swi tisa swivutiso swo tala swa ku xana van'watipolitiki va swi hleketa loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta hi xiyimo xa ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga kumbe a hi mhaka ya ikhonomi mhaka ku swa fanela ku hakeriwa timali ta muxaka wolowo ke brapet tatana Smazingonya ma vulavurile khale hi nkarhi leyi a vutisiwa hi mhaka ya Elephant Consortium loko va kuma ti-shares ta Telkom yena na Dalimpofu
va ku u swi kota njhani ku ri u ta justifya ku kuma ti-shares leti loko ku na vanhu lava tirhaka ka Telkom va ku ri a va nyikiwi opportunity ya ku tikuma a ku a yi strugglanga leswaku ta va poor hi xilungu u te we didn't struggle to be poor. So loko u languta mhaka ya Deputy President Paul Mashatile yi nga sungula khale u vona ku ri ku na mehleketo wa ku ri vo a va strugglanga leswaku va ta tshama va nghena nchumu i ku ri loko ku vulavula hi hotel ya timhaka ya 300,000 vusiku vuri vun'we mara loko u languta kahle ti-price ta le London hambi ri ku na leswi xilungu va ku benchmark loko government lava ku xava xilo va ku va kombela ti-proposal we u ku no me lava ku mi xavisela Bolton hi 50 rand me ku lava ku mi xavisela hi 2 rand n'wana ku mi ta mi xavisela 15 rand a va teki leya 2 rand va ku no hi mhaka ku ri yo le hansi ngopfu ku na benchmark va swi tiva kahle ku ri vo va veke 14 rand va ta xava leya 15 rand kumbe. So loko u languta ti-hotel ta le London a wu kumi ku na ti-hotel ta ku tala ta ku ri ti ta lava mali ya ku fana leyi ya ku ri hakeriwe president deputy president ku ri loko munhu a ta hakela mali ya ku fana na leyi munhu wa ku fana na Oprah Winfrey kumbe na Abramovich vanhu va ku va na mali ya ku tala ngopfu hayi munhu wa ku ri president. So leswi swi ta ka mhaka ku ri ku laveka ku vutisiwa ku ri ku dya mani mhaka mali leyi hayi ku ri u hakele njhani mara ku ri i hakeriwile kahle na ile hotel fikile kumbe ku na mani yo ku ri yi middleman la a dyaka mali leyi nako u yi dya a ri hexe kumbe mali leyi ku na ndlela leyi hlelaka ka yo yi hlela ka president yin'we cinca yo mhaka leyi na se loko mi languta leswi hi nge i outcry kumbe ku vulavula ka vaaki hi timhaka leswi swa fanela hikuva a ni ngo xandla xa president va fanele va hlayiseka loko va famba lomu va fambaka koho kumbexana swi katsa na swona loko ku langutiwa timhaka ta timali leti ti hetelelaka ku ti hakeriwa ka tendo leta muxaka lowu. vaakatiko va na yo right ya ku ri va rila hi ku ri vanhu va swi tiva ku ri mali njhani ku ri hoteli loko u lava ku tshama le hotel u ta vulavula ku me ni lava hotel ya 950 me a ni lavi ku hakela 1000 lava hotel ya 950 loko yi ri 1000 ku laveka va nyika na lunch. Mhaka ya vanhu problem ya vanhu va la Afrika-Dzonga hi leyi tatana Paul Mashatile loko u hlaya history ya yena ta ku byela ku ri va ku Paul Mashatile un'wana na vanhu va ku na Alex Mafia ku vulavula vanhu va ku fana na vo Nkhenke Kekana vo Mike Mayile na vo tatana Sithole kona un'wana ka Sithole ku ri va huma le Alexandra ene loko u languta ku sunguleni ka mfumo hi nkarhi wa khale ku khome tatana Mbaji Mashilo wa ri premier ya le Gauteng ku ri na nkarhi leyi ku ri Mbaji Mashilo i vanhu va ku ri a wu va kuma kun'wana la ka government loko leyi RMC un'wana u khome agency ya kona. So ndzhaku leyi ku ve na mhaka ya restaurant yin'wanyana mara se yi pfarile sweswi va ku Oberge Michel la tatana Mashatile RMC wa timali u fambe ko va ku u spende 90,000 hi 2006 ndzhaku leyi hi 2006 u spende 90,000 vusiku vun'we. So munhu a ti vutisa ku ri kahle i mali leyi a dya yini a ku dyiwa yini swa ku ri swi ta dya 90,000 va ku yena staff ya yesa le ka treasury mara loko u languta restaurant leyi u kuma ku ri va ku na a yi rhandziwa hi vanhu va ku fana na vo Make Mbeki nsati wa lo a ri president a yi rhandza hi vanhu va ku fana na vo Wendy Lukhava ku ri i nsati wa tatana Xilowa vanhu va ku tala va politiki a va rhandza restaurant leyi va famba ka yona ene restaurant leyi yi durha ngopfu. So mara o languta ku ri munhu a ku fana na Mashatile ku sungula 2006 RMC ku ta va premier va ta vulavula i nkarhi leyi a ri premier va ta ku byela hi mhaka ya urban renewal ku ri ku va na mali ya ku ri jiwile ya le Alexandra a huma ku ta mhaka ya n'wana wa yena ku ri ku na ti-tender ta ti-IT ta ku ti nyikiwe khampani ya ku ri i kaxe n'wana wa yena ku ta mhaka ya ku ta mhaka ya Edwin Sodi mara a wu voni ku ri ka politiki vanhu va Afrika-Dzonga loko va vhota va ta ku a hina se yi karhele ku ri i ta vhotela vanhu va ku ri va dya mali ene a va lavi ku akhawunta. So i leswi endlaka ku ri loko vanhu va rila munhu ta ku mi rilela yini ku ri loko ku ta nkarhi wa nhlawulo mi famba mi hlawula vanhu lava ni tivaka leswaku va endle yini na sweswi ku na vanhu lava vulavulaka leswaku Paul Mashatile a ri saqonda ku ri ku laveka ku va ye president ya ANC ene ku ta va ye president loko swi endleka 2009 ku ri ANC ta kuma tinomboro. So tisa ku ri mi tiva swilo swa ku tala swa ku ri munhu wa ku fana na MEC Humphrey Memezi u xave a painting yin'wana ku yi xaveka ka switolo swakudya i nkarhi wa Paul Mashatile a ri premier ku ri
kahle swilo yini vanhu va Afrika-Dzonga loko va lava ku phanisha munhu va nga mi phanishi ka nhlawulo mara va ta vulavula endzhaku ka loko swi nyamala so i leswi swi endlaka ku ri ku nga twiseki ku ri kahle ku riliwa hi mhaka ya yini i ku ri mali ya dyiwa ku na timiliyoni leti dyiweke le London sweswi ku na mali leyi dyiweke le Tokyo mhaka ya maxati leyi na mhaka ina xitori xa le Tokyo na koho ku ri tirhisa mali ya ku tala ngopfu loko a vhakaxe ko a ri deputy president mara vanhu va Afrika-Dzonga problem ku ri va ta ku ai un'wana na un'wana munhu wa politiki u dya mali so i nge yi endli ku ri Paul Mashatile ta mi languta yi mi languta ku ri endla swa ku biha ku ri na loko a ku ri mani a ta endla swilo swa ku fana na leswi mara sweswi brapet mhaka leyi yi endla ku ri vanhu va vula ngopfu hi ku ri protection ya yehe a yi fambisani na budget leyi ya yehe protection ya yehe yi huma ka SAPS ka VIP protection a yi humi laha ka presidency so leyi mali ya yena nsati wa yena ntsena so ku na mali yin'wana so ku laveka ku tiva ku ri na mali leyi i yele kwini because i ndlela leyi vonaka yona a ni voni ku ri va nga swi kota ku humesa ti-receipt ta le hotel ya le London leyi kombaka leswaku va hakele mali ya ku tala vusiku vun'we masiku manharhu va tshame koho kwale ku ri va tirhisa mali leyi va vulavulaka yona sweswi. Good enough ni kombela ku teka commercial break yitsongo ya mavhengele loko hi vuya a ni lava hi hetisela hi languta kasi lavan'wani vo ka va nga fambi kumbe a vo va zonda xandla xa president Mashego hi ku lavan'wani vona swi nga vuriweki ku va tirhise mali muni kwihi va tirhise mali muni le sweswiwani president a va ri America a swi tiveki ku vanhu vo fana na va Khosati lava nga ri ka mfumo va fambe hi movha ya mani va fambe hi mali ya mani sweswo swa ku taniya hikokwalaho ka yini swi nga vuriwi sweswo leswo kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya la Mashego. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mashego a vo zondi wo president deputy president hikokwalaho ka yini swa vo swi tivisiwa hi ndlela leyi. A ni voni ku ri ozondi ni ta ku wa tiva swi sungula njhani swilo leswi ku va na munhu leyi va ta ku i whistleblower la ta vulavulaka ku ri mani ku na swin'wanyana leswi ni chavisa ni swi vonile a swi fambi kahle hi ndlela leyi swi faneleke swi famba hi yona so loko se whistleblower leyi a ta sungula a vulavula byela vanhu va maphephahungu i laha u kumaka koho ku ri se munhu wa phephahungu ta byela munhu wa DA kumbe mani so va DA va vutisa ni ri leyi ya xenga xa president sweswi yi hume mhaka ku ri member ya DA vutisile ku ri kombela ku va na breakdown ya ku ri loko nkarhi leyi a fambe ku ri ku sungula a va xendla xa president ku tirhisiwe mali muni so sweswi munhu a nga vulavula ku ri ku na van'wanyana lava nga laveki leswaku Tatana Mashatile a ta va president ya ANC kumbe swi ta endla ku ri a ta va president hi lembe ra 2029 and vanhu volavo i vanhu lava tirhaka ofisini ya yehe i vanhu lava byelaka DA ku ri wa famba u ta vutisa swivutiso ku ri loko u languta nkarhi wa ku tala la ka ku ri a ku vutisiwa mali kumbe a ku humelela timhaka ta vo Edwin Sodi ku humelela timhaka ta ti-restaurant yini swi sungula hi swivutiso leswi vutisiwaka i DA se leswi ku byela ku ri ku na munhu laha ka ofisi ya Mashatile la nga laveki kumbe one a nga rhandzi vutsotsi kumbe two i munhu la a nga laveki leswaku a ta nghena ta va president ya ANC mara mhaka ko leyi u vulavule before break u vulavule mhaka ya president ya ku ri nkarhi leyi swi hambana kwalaho loko president a famba a ya le kwini swi hambana katsongo na loko xenga xa president xi famba i ku ri presidente u na delegation ya yena ni swi vonile munhu loyi wa Khosatu Maki wa Khosatu losi a ri delegation ya president vanhu van'wana va ta vutisa sweswi ku ri vo Rupert na vo NS na vo mani vona va fambe njhani swi ta humelela loko swi humelela mara loko u vona ku nga humeleli nchumu swi ku byela ku ri swi vulavula ku ri swi fambisiwe kahle ka step a ku na munhu la a vonaka ku ri a swi fambaka kahle la ta byela munhu wa DA ku ri hi vutisa ku ri kahle president yi mali muni nkarhi leyi a ya le America i mhaka ku ri ku na benchmark loko president a famba na yi jet leyi a fambaka yona ya Air Force a ya le America swa tiviwa ku ri kilometer i ta dya mali muni loko ti-pilot ti ta etlela le America ta dya VIP president yi swi ta dya mali muni so swi nga endleki ku ri ku sungula siku rin'wana u kuma ku ri yi dya 2 million so siku rin'wana se yi dya 7 million hi leswi swi endlekaka i mhaka ya ti State of the Nation address ku ri a wu kuma ku ri
mali ya ko hi nkarhi leyi ku khome tatana Jacob Zuma se mali ya ko yale yi tele ngopfu so vona ku ri kahle ku xaviwa yini loko ku va na mali ya ku tala ya ku ri se ya ka State of the Nation. So mara leswi swi vulaka la hi ku ri ku na munhu ka tatana Mashatile hi ku ri kahle ku na munhu la nga laviki leswaku tatana Mashatile a ta va president ANC. Munhu woleyo leswi swi endlaka ta ku sasekile swi kahle maka ku ri swi humisa ku nga fambisi swilo kahle ka office ya yena ku ri leswi swi ta pfuna vanhu ku ri va ta tiva ku ri loko munhu a nga khoni ku tikhoma kahle maka timali a nga ha vi president loko se a na matimba a ku tala ri president swi ta famba njhani. Swi famba na nkarhi loyi swi fana na nkarhi leyi tatana Jacob Zuma a ri xandla swa Thabo Mbeki ku vulavula mhaka ya vo Shabrisheki ku ri ku na mali ya so Thabo Mbeki a kombela ka tshama hansi swi ta vulavula si hela endzhaku kwalaho a voteliwa a nghena va president yi vona ku va mhaka leyi vulavulaka yona ku na state capture ku na the Gupta brothers vanhu va ku mara i vone i 2005 ku ri munhu loyi a nga swi koti ku endla swilo kahle so hi leswi swi endlekaka i mhaka ya tatana Mashatile ku ri ku laveka vanhu va tiva ku ri loko a nghena swi nge hambani Alex Mafele ku vulavulaka hi yoho i ta suka le Gauteng i ta nghena le national ta kuma se va khome national so ku ri vanhu va nga vulavuli endzhaku ka malembe mantlhanu kumbe 10 kumbe 10 va malembe va ku hey mara Mashatile endle yini ku laveka sweswi va dyondza ni vona ku ri na munhu lalaka ku vanhu va Afrika-Dzonga va dyondza ku ri loko ku ya ku hlawuleni ka 2029 va ta tiva na varhangeri va ANC loko ku hlawuleni 2027 va ta tiva ku ri hi lava ku ri ku ta khoma munhu wa ku fana na Jacob Zuma kumbe lava ku ta khoma munhu wa ku ri u basile lomuntshwa ku ri a nga na scandal lexi ya ku ri tatana Mashatile na swona sweswi. Ni sale hi makumenharhu second kambe ku na rito rin'wana mutshama ka mi ri vula ra Edwin Sodi i nghena kwihi loyi ka swi swa deputy president. Edwin Sodi loyi u le casini sweswi na tatana Ace Mashatile hi mhaka ya ko ya ti-asbestos ya le Free State ya ku ri va mi nyike 255 million ku ri a humisa ti-roof ta ti-asbestos a nga endlanga nchumu so u le ka scandal so u khomiwile so ku ve na timhaka ka maphephahungu lembe leri hundzeke ku ri tatana Mashatile loko a ri le Cape Town u na ku swi rhandza katsongo ku tshama ka ndlu ya yena tatana va ku na ndlu yin'wana leyikulu ngopfu a leva ku na Atlantic Seabed laha ku na vo Clifton laha ka tindlu ta ku durha ngopfu va ku Mashatile na ku ri a tshame ka ndlu ya ku ri i ndlu ya tatana Sodi so swilo leswi swi tirha ku ri vanhu va ku loko ku na munhu wa ku ri u le court i mhaka ya ku yiva mali kumbe ku suspect hi ku yiva mali swilo yini munhu wa ku ri i sekesa president a ta tshama na munhu waleyo ku va a tirhisa swilo swa ku ri swa munhu yoleyo leswi kombaka ku ri ku va na conflict of interest ku ri munhu a nge tshembi ku ri leswi swa tatana Sodi swi ta famba kahle le khotoni hi mhaka ku ri munhu loyi se i munghana wa president loko ri munghana wa president vanhu va nge tshembi kahle loko u tola ku ri toleka swa ta ku hayi vele Mashatile swi endlile so hi ku ri Sodi u vonakala a ta va Gupta wa Mashatile loko nkarhi wo famba so that's why tata vito ra Sodi Mashatile ku ri loko va nga pfumela Mashatile a ta va president Gupta wa mundzuku ku ta va ku ri tatana Edwin Sodi. Se swi vula ku leswi swi nga endleka hi ka MK loko tatana Shivambu va ya aka mfundhisi Bushiri ivi vanhu va ku hey mfundhisi Bushiri i le ku lavuela South Africa wena i ya njhani leyi swi fana na leswi mi vulaka swona swa ku deputy president va tikuma va kha va ti hungasela na amutini wa Sodi loyi na yena a nga na nandzu wun'wani a nge le ku wu tengeni. Swa fana that's why i nkarhi leyi tatana Ramaphosa lembe leri hundzeke nkarhi leyi endzhaku ka nhlawulo ku laviwa ku ri xanga xa yita va mani ku teke nkarhinyana ku vulavuriwa wa tsundzuka ku a ku vulavula na mhaka ku ri kumbe ku ta va na ti-deputy president timbirhi ku ri vanhu va ku tala a va nga lavi ku ri tatana Mashatile a nghena hi mhaka yoleyo ku ri u tikomba sweswi hi ndlela leyi a hanyaka vutomi bya yena ku ri ku na swin'wanyana swa ku ri a nga koti ku swi vona kahle ku ri loko a nga koti ku vona swilo a ri xandla xa president loko se a ri president a nge voni nchumu so hi swona leswi endlaka ku ri ku va na problem yoyeleyo ku ri Floyd u ye ka Bushiri va ku Bushiri u na nandzu sweswi munhu leyi na ye
u etlele ka ndya munhu wa ku ri naye va ri ku u na nandzu mara ku na leswi endlekaka so kumbe ku na lava lavaka ku swi endla i ndlela leyi vonaka yi endliwa sweswi ku ri ti-scandal ta tala ngopfu ku ri ku ta fika kwalaho kumbe Ramaphosa u ta mi humisa ka position leyi kumbe swi ta endleka ku ri 2027 a nga kumi tivhoti leti ta ku ri a nga swi kota ku va murhangeri wa ANC. Good enough khensini nkarhi wun'we. Khensa. Good enough mashekho mingisele umngana lona FM mhleri wa hina lava a va kha va hi hlalela kumbexana we va ku tlhontlhile i lava ku vula swin'wana hi ndlela leyi nga tsaka ku twa n'wangulo wa wena hi twa ku we loko u tlhontlhekile u tlhontlheke ku fika kwihi hi ndlela yeleyo nangonako eAfrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela hi ta vuya hi yisa mahlweni mina na wena kambe ke hi nga siya mahlweni ni pfumeleleni ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. munghana lonene FM makomba ndlela ukayelele eka Afrika wa vulavula. Se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni nga ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona that's why ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri a mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. nakona ka Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM ntlhanu timinete ntsena se bawara ya mbirhi a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani na mina ukeli akhense botsete amutini wa n'wina loko vana vo fohlafohla hi kun'wana na kun'wanyana va kha va nghena va expose muti wolowo va vula leswaku khamba kumbe makhamba ma nga ha nghena hi ku ya leswi vana va nghenisaka hi swona loko security ya tiko yo ka yi nga tiyani yi xungeta ti-vice president na ti-president swi endla leswaku matiko ma swi vona ku hi weak tiko rin'wana na rin'wana ri tshama ri langute matiko lawa ma nga ku hluvukeni ku ri ta kota ku hlasela so swi na nkoka ku security ya varhangeri yi tiya swinene loko varhangeri va tiko va hava security va va kha va khometa society vona vinyi so a hi mhaka leyi nga ta tekeriwa hansi kumbe budget ya security ya varhangeri yi dejisiwa swi na nkoka ni tlhela ni yivanyana switsarananyana hi loko tiko ri kha ri lomba mali ka swiyenge swo hambanahambana laha etikweni hi na ti-bank leti ti nyikaku ti-loan to hambanahambana xikombiso hi na educational loan housing finance loan motor vehicle loan personal loan na temporary loan xin'wana na xin'wana xi tiyimerile kwalaho loko u finance-wa for yindlu na milawu ya kona ya hambana na ya movha na ya education na ya personal loan na ya temporary loan swi tano both na le ka IMF na le ka World Bank na le ka BRICS na le ka African Development Bank mara munhu humanyana ka BRICS na African Development because i ti-bank leti ti hambanaka hi mhaka wa lowu ti nga na wona xikombiso IMF International Monetary Fund yi khoseteka ngopfu ka ti-project to fana loko Medupi Khusile London Dam ka swin'wana na swin'wana hi ku komisa ti languta ngopfu ka stability na global monetary system ya economy i ti-policy ta economy va languta ku ti-policy ta n'wina ti tshamise ku yini na ene va tlhela va n'wi pfuna na ku cincanisa ka n'wina timali na matiko laman'wana swi tshamise ku yini va tlhela va langutisa the oversee those financial system ta n'wina va tlhela va mi advisa ene futhi hikwalaho na ti-economist ta nghenelela loko mi ya ka IMF hi ku hi to ti-structure ta banki liya kasi ka World Bank yi languta ngopfu ti-project ta ti-disaster xikombiso ku COVID relief fund ti-350 grant
na sweswo swa ku fana ku endliwa swibedhlele ti-health care va languta sweswiya hi ku hambana loku ku nga kona ka tibenge letiwani. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na hi ngheneriwile kumbexani swi vona ku na nkarhi wa ku se ni vona nga ku tlanga xin'wana xin'wana kwala swibahuwa. ya no mo ni vheta ni kombisa ku ni gimeta kwala mara a ni swi laveli leswaku mi ni vutisa no tshembanga mo nkarhi wun'wana va nga tivi ku swi tirha njhani munhu laha swi tivaka nyana wo fana na mina ni va byelawu ka ene mpela ni lava ku mi vutisa hi ku a ni la ta mi vutisa ku sekele loko hina sweswi hi ka 1.5 billion liya a hi lava hi lombela yini loko hi tirhise World Bank hi lava ku fikelela yini kambe nkarhi hi wuni vondzokako. ni vona hlamula hi ku komisa ti-structure leswimbirhi mavuyiselo ya kona mali mi le hansi swinene mi nga kuma ku ka 1 rand leyi hi lombaka ho tlherisa nkarhi wun'wana 2 cents ene loko tax ya hina kumbe GDP ya tiko yi nga fikeleli ku ti endlela mali hi ya ka structure leswiwani hi ya teka kona mali hi kota ku vukorhokeri bya tiko byi kota ku famba hi ndlela yeleyo. Okay. Loko mi twile ni hlamuseta ku yin'wana yi n'wi focus ngopfu ka yini ku nkarhi wu nga ni vondoka kambe ni khensile tlhelo rero mingisero wa mina inkomo nongonoko wo humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula nongonoko dzumela mina wa landzela na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mi kufumela lama nga koho mi hlayiseka hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 na Bongi n'wamun'wanati Maluleke ya Bongi Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela